Thobela ko locha madume ke a dumedisa ke dumedisa motho lo mo shebile video ya nyanga yo TV lo bulisa include batho ba modimo thana ukhuluma ngenhlanhla lucky matlhogonolo lucky inhlanhla mkhuloti ngifuna ukuthi uvele inhlanhla yami ikwazi ukuthi ivuleke isebenze ngenza kanjani oza umkhuloti ngale mali ezokhuluma ngazo uyazikhethela wena ukuthi ufuna into engakanani uma ngivula inhlanhla yakho it's 5,000 and 8,000 rand wena uyakhetha ukuthi ufuna isigaba sani sika 5,000 noma sika 8,000 ungudlanti wena uyakhetha ufuna isigaba sika 5,000 noma sika 8,000 Manguvula inhlanhla zokunika imithi ozoyiuser for 3 weeks. Leyo muthi lo is your treatment. Angivula inhlanhla yakho namhlanje vela khona ngazothi vela ukuthi udla abantu benza imihlola yonke lo yenzayo emva sokufaka uhlamba lenhlanhla. Angeze ukwazi. I have to treat you first. Kumele ukuthi treat icala. Ufana noma zo pregnant uma esibhedlela nyazi uyazibhaqabha lapha ejime idoctor ninika ama benches nika ama orange siwanika udoctor so into enjalo nje ne-treatment obelidlule wena before lento leyo uzoyisala angithi lento leyo kanje ngizofika kunike imithi about 3 weeks ozoyiuser uzohamba nale mithi ngenza ukuthi imithetho nemigomo yakho uyenza kanje nakanje nemali yakho emva kalokho ubuye kumkhuluti usuke kumkhuluti uzobuya nemali eyama 5 rand nama 1 rand nama 2 rand ayenza 1,000 rand excluding imali lenkomo zabo nikhiphile ngiyasokhwalala excluding le mali le yenkomo leyo zabo nikhiphile lama coins lawa ayenza 1,000 rand ufika kwinyanga yakho ekuyona mina nekukho ezithu ezimhlophe lamakhandle lama bundle awuthu amhlophe lama bundle lawa amakhandle ngihamba nawo na lokhu kuthiwa nale mali le eshayinayo ewuhwesa hayi imali brown hayi lama 50 cent lawo isekhona 20 cent namanje lama 50 cent ngihamba nawo ngiya endaweni ebizwa ngasenkosini ngiyolayita lezi zibani lezi zonke lezi manje layita lezi zibani lezi zonke lezi ngithi ngilapha emafika enkosini ingane kazibanibani wakabanibani waye namhlanje wayifikile njengoba wayifikile bengicela ukuthi ngale mali yakhanisa ngayo yonke into akwazi ukuthi ilunge ngoba lapha enkosini imali eyama 100 rand ayingeni kungena imali ebuhlweza ngoba lo muntu lo uthanda izinto ezishayana phambi kwakhe enkosini ngifike ngifake le mali yakho manje uyifaka yoyamukela inkosi ngicela uyamukela inhlanhla kwazi ukuthi nje ivuleke uphakathi ngikhuluma nawe umuntu ongafuni isithwalo ngikhuluma nawe umuntu ongafuni isabekayo ngikhuluma nawe umuntu ongafuni izinto njengethwala ezinye ezilala abantu ongafuni izinto ezilalayo ngikhuluma nawe umuntu ozothaya ithwalo wazi washona eGhana wazi wabuya futhi wabuya kumkhulu ushusha umhlaba ngithi kuwena nayinhlanhla yakani bakwethu uphuma nebo kuCote d'Ivoire iphuma nele kuthi phezulu neBenin silokusilathi nakumkhulu ukuthi siza abantu waya ndoda enyathi kimi ngihambile mkhulu athi bekushiya ula sengishayela ningangaka athi ngihambile mkhulu so manje ukukhuluma namhlanje umuntu omdala ngithi kuwena lo mkhulu uthi inyanga yiphethu sizabantu umuntu lapha bakwethu ngithi kuwena bengicela ukuthi uma ufuna ukuvula inhlanhla ukhethe isigaba sakho isigaba sika 5,000 noma isigaba sika 8,000 sivula inhlanhla yakho yonke into ikwazi ukuthi ivuleke inhlanhla ivuleke wena umuntu othi mkhuluti mina ngisebenzi angitholi umsebenzi uyala nginebhavu engifaka abantu bomsebenzi ibhavu lakho is 2.5 imali yakho uma isiphelele it's 5,000 uma uyifuna ikhombo yakho iphelele yonke it's 5,000 uma ufuna half ubaba ukunikeza half uma ufuna ifull ukunikeza full that's mainly how we work ingane ndlela kuyiyo bakwethu akumelanga sifihle lento le uba inyanga umsebenzi
Akusukuthi mangihamba ngihlala ngiphethe imithi ngigcwelisa amaveni, imoto zami ziyamosheka ile mithi engilanda entabeni nasemahlathini nakuphi. So akusukuthi mangihamba ngifake imithi kulamaveni lawo it's a hobby. So diseto hobby, I don't like it. Angithanda ukwenza lokho. Kodwa ngoba ingulo. Lento le it's a must ukuthi ngiyenze. If I don't do it ngiyagula. Akisela umuntu akere ingulo. Uba inyanga ingulo. Akukhuluma amaqola umuntu avuka nje sokuyinyanga. Umuntu avuka nje kahle imali zabantu cha. Uba inyanga ingulo ngibiziwe mangiso. Lento le ikumina ngaphakathi. By the time COVID-19 ibavala abantu ukuthi lapha abantu ibingenzele esinye isiphithiphithi serious kabi because of uma ngaprofit abantu, uma ngabhulela abantu, uma ngakhiphi indaba zabantu ngiyagula. Many because of lento le ingulo. Ihleli ingaphakathi lento le ingulo. Lokho khona usuke ufuna ukusebenza nalokhulo. Mina ngithoma lala kunengoma ethi esontweni osunya samuthulele libo. Mina esami sisunya silala. Osunya samuthulele. Mina esami siyasela day and night. Awusunya sami wesunya sami. Yebo kwethu kumele amathonga kini asebenze akunike izinto lezi bafuna ukunika zona. Njengoba kuyimanje kunabanye benu amathonga yanike imishado, amathonga yanike ingane, amathonga yanike inkomo, kumele anike imbuzi. There is no other time, there is no next year, there is no next of, the time is now. Ozolithanda ukuthi ngesigaba sika 8000 makusebenza ngifune imali yakho umphathele imali yomikhathi unespace ngiyakisifake lapha ya lapho ngizosebenza imali yakho ukuze ukwazi ukuthi ishintshe into zakho zishintshe usothi bawushela hawitha yathula kodwa nge5000 imali yakho ngisebenza nje wena athutha bayitha imithi abantu abadala iyathengwa futhi yakuphiwa. Imithi emincane iyakuphiwa. Nakhona angadeli amathongo. Hayi ukuthi imithi emincane sisachi. Senjalo ukuthi imithi emile eGoli for example. Kunemithi emikhulu emile eGoli, kunemithi emincane emile eGoli. But imithi lenza izinto ezinkulu. Emile kumele uyilande from ngaphandle. India, Canada, Nigeria. Ngine parcel fee izolo eseNigeria. La bengifuna khona yani evela la entweni ethize iparcel yakho lifile dala ngali order so ngitshela ukuthi iparcel yamali fika kufika into engaka isuke eNigeria imali then mangithi ukwena uvula inhlanhla is 8000 ukuthi umkhulu uyadura. Mina bangidura mina inkinga hambe ugogo lokubona afake ibhayi njalo nje lapho uhlala ngakhona noma uhambe umuntu kuma mprofitikazi uhlala umbona njalo amba ngesambatho egibele intaba la uhlala ngakhona ngoba lezi zinto lezi bakwethu zimali akunokudlala angifutshela mama. Then I want to tell you this, kunezangoma kunenyanga kwala ukuthi kunezangoma akizwa ukuthi kwakena wayibona kunesangoma esifila ngokuthi sishayela abantu ikhuphu sigidisa abantu siyakulapha ngophethwe ikhanda ngophethwe yini asithwalisi asiphakamisi asinamutho ukuthi singaphakamisela isikhundla singakwenza ini. Then kunezangoma ezikwazi ukwenza leyo nto leyo. So kumele ukuthi ubone ukuthi irank ihamba kanjani entweni zokulapha. Kunezangoma esisebenza ngamadoda, inyanga esisebenza ngamadoda, into ephila njengomkhuluti kanje asifani basabantu. Kunomprofeti omprofeti wefamily yakhe hleze ephupha ingane kaSisi bayidubula, aphuphe ingane kamamkhulu bayigijimisa, aphuphe ekhaya kuphindela abantu, akabonela umhlaba wonke ukuthi by 2019 kuzabe kuso, akabonela umuntu osenatala ukuthi kanje nakanje ngoba nakanje. Yabona, so kune general overseer umprofeti wabantu, then kunomprofeti wefamily, then kunesangoma sefamily. Bakwethu ngithanda ukuthi ngibonge nawe sangoma, nawe umprofetikazi, nawe umprofeti ofuna ukuphakama umkhulu uthi khona. Ngiyamthanda kaNkulunkulu, uthando olukhulu kakhulu ukuvula inhlanhla bakwethu. Ngithemba ukuthi ngifundile. Uma sivula inhlanhla siqala nge-treatment, 3 weeks treatment. After treatment uma ukude uyakwazi ukuthi ufake i-order yakho, i-treatment yakho usuza umkhulu yakusebenza. Kodwa imithi yethu ilandele ngoba njengoba injalo. Bakwethu ngiyabonga kakhulu ngesupport yenu lokhu benyanga ibethi. Ngicela ukubona ukukhulu kungaka. I-channel yami ikhula day and night.
ithanyela mikhulu ngathi isithwalo sami ngiyabonga bakwethu nilale kahle makhosi